Omukasheshekera izuba muri district ya Kamwenje amashomero gakirana gahumuza abeegi kandi abarikwenda kushomesa omu kihumuro baraburwa. Tujye kwa kana kandi twahumura izuba abazire tubamanyise kugira ngo baniriza nibambataha abinjirije kubakira kandi atabakire wasirikiye transport kandi nangu sofa abana ino bagenda cye bigakiza n'uzubona barebera abana babahe imirimo aba involve ngo mu mirimo kugira ngo abana bari busy batakaza mu byo kubahuza yahuza no kushobora because abana n'ibintu cyo kushobora umbe humuro umwana humura especially kabishi ahumuro kibali yahura ngo umwana akakora ki akashirwa. Abazire bashabwo kuzora misho okuri n'abana babaza mu kihumuro kirizibwe kwejesa ti buri mutwe gwenka kwejesa no muzire na yejesa umwana yaba ari kurabo mu community ariko akura batahi abanyabuzare nakwe no kwega turebeke ngo umwana yaruga mu kurunje ebyo kuguma mu class ukamureka ishomero ukamureka mu kihumuro mwari kwega ebyo bintu na ministry etuhandikire kandi yatumanyisa ngo umuntu wena oregesa mu kihumuro twakukwata umwana shemenye kuba ari n'abazire beye n'abanyabuzare nshaba bazire nabo bagire okugira kubaburira abana babarindire yoje babateko babagambire ibigambo birungi ebyo kubombeka nigashokombeka future yabo. Amashomero nigije kugaruka gukora ibira 2005 kwa 2016 ahabwatamu ya kabiri gasha kwa Anthony Twine.